Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mudukurikiye mwese muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndabizi ko muri benshi cyane kandi muduteze amatwi, mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania, namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Buraya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada muri benshi cyane. Ikaze rero kuri amakuru tugiye kuganira ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, mabwire ko General Nyakarundi umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda, ntari mu gihugu cy'u Rwanda yagira uruzinduko rukomeye cyane mu gihugu cya Central Africa. Ni uruzinduko rukurikiye ikiganiro gikomeye mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarutse kugirira mu biro bye n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga. Nyuma yaho gato agahita aba n'inama ya minisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwe. Uru ruzinduko rero rwa General Nyakarundi umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zirwanira ku butaka rusobanuye iki, niki cyishe inyuma yarwo, byose tugiye kubicukumbura turebere hamwe muri rusange impamvu ahise ajya mu ruzinduko rwihutirwa muri iki gihugu cya Central Africa. Hanyuma rero kandi ndaza kubabwira ko hari ibiganiro bigomba kuza Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bigomba kubera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwa ko bizaba ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 imbere ya Donald Trump, aho binavugwa ko bazashyira umukono ku masezerano agomba gushyira iherezo ku makimbirane hagati y'ibihugu byombi, ibihugu bigakorana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu bijyanye n'umutekano ndetse n'uburyo bw'ubukungu muri rusange, ibijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo. Byose rero bivuga ko n'ibiganiro bizaba ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12. Andi makuru yakavuga ko uwitwa Dr William Samoei Ruto ni perezida w'igihugu cya Kenya agomba kwitabira uyu muhango wo gusinya amasezerano ya nyuma agomba kubera i Washington DC. Kuki yitabajwe ku munota wa nyuma kandi atarigeze aba mu biganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaberaga Washington DC? Impamvu ni iyihe? Niki kibyishe inyuma? Yose munyemere tubigarukaho muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Hanyuma kandi ndaza kubabwira ko uyu Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwemera ko rwose tariki ya 4 nta kabuza agomba kuba ari Washington DC agahura na Perezida Paul Kagame, bagashyira umukono kuri amasezerano agamije kuzasoza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Ndaza no kubabwira yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga ku gatotsi kari mu mubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ese u Rwanda nibwo rwarubigiramo uruhare cyangwa ni igihugu cy'u Burundi? U Rwanda rwarimo rurakora iki kugira ngo umubano uzahuke hagati yarwo n'igihugu cy'u Burundi gituranye, cyane ko ari ibihugu byamye bihahirana, ibihugu bifitanye amateka akomeye cyane, ibihugu bifite abaturage bavuga ururimi hafi rwenda kumera nk'ikinyarwanda cyangwa se rwenda kumera kimwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byinshi yavuze, tujye kongera kubinyuzaho amaso turebere hamwe n'icyo abantu batandukanye bakomeje kugenda bavuga ku mbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri iki kiganiro rero yagiranye n'abanyamakuru. Turaca mu gihugu cya Ukraine, mbabwire ko umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Ukraine yeguye. Kubera iyi mpamvu rero yeguye uyu muyobozi ni ibibazo bijyanye na ruswa. Yitwa Andriy Yermak, yari asanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yeguye ku mwanya we kubera ibyaha bya ruswa akomeje kugenda akurikiranwa. Ibyatangajwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma y'aho urwego rushinzwe kurwanya ruswa NABU rukoze igenzura ku mikoreshereze y'amafaranga mu bakozi b'ibiro bya perezida wa Ukraine, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ndaca no mu butabera, mbabwire ko ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanyomoje wita Kayishema Fulgence wavuze ko leta y'u Rwanda ishaka kumwica. Kuki yavuze aya magambo? Urwego rushinzwe iperereza muri Afurika y'Epfo rwagaragaje ko aya makuru yavuzwe na Fulgence Kayishema ukekwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ari ibinyoma bikomeye cyane byo mu rwego rwo hejuru. Hanyuma rero ikaze, reka duhere ku ruzinduko rwa General Nyakarundi umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda. Ntari mu Rwanda kubera iki rero yahise agira uruzinduko rukomeye cyane nyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru ndetse na nyuma y'inama minisitiri yateranye ku munsi w'ejo kwa gatanu amasaha y'umugoroba, yafatiwemo n'imyanzuro ikomeye cyane. Uyu mugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi hamwe n'itsinda ayoboye basuye ingabo za RDF n'igisirikare cy'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa MINUSCA, by'umwihariko Rwabati rimwe ku cyicaro giherereye muri Socatel Mpoko mu mujyi wa Bangui mu murwa mukuru w'igihugu cya Central Africa. Mu kiganiro bivuga ko yagiranye n'izi ngabo yabashyikirije ubutumwa bwo kubashimira bwaturutse ku buyobozi bukuru bwa RDF igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo birumvikana ko ari ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Yashimiye akazi bakora n'ubunyamwuga berekana mu nshingano zabo, yabagiriye kandi inama
anabagezaho ishusho y'icyerekezo cy'umutekano mu Rwanda no mu karere muri rusange. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ari muri Repubulika ya Centrafrica mu ruzinduko rw'akazi rugamije gusura ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa by'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni ndetse n'iziriyo ku masezerano mpuzamahanga, amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi no kuvuga u Rwanda na Centrafrica. Biteganyijwe ko agomba no kwitabira umuhango wo gusoza amasomo y'ingabo za Centrafrica FARC zahawe amahugurwa n'abasirikare b'u Rwanda ndetse akazanagira ibiganiro n'abayobozi ba MINUSCA nabo mu nzego z'umutekano z'igisirikare cya Centrafrica. Ni uruzinduko rero rurimo ruraba mu gihe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu bituranye kugeza ubu ngubu u Rwanda rutangaza ko wifashe neza, ariko ko hari ababa bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kandi aba bose baca mu bihugu bitandukanye, baca mu gihugu cy'u Burundi, baca muri ibyo bihugu bya Zambia, za Mozambique, za Malawi, za Centrafrica, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ari naho hakomeje gucurirwa umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bigizwemo uruhare n'uyu mutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya leta y'u Rwanda wa FDLR. Bivuga ko rero umuhungu wa Habyarimana Jean Luc Habyarimana ngo yaba nawe yaramaze kwinjira muri uwo mugambi ndetse yabaratangiye no gutera inkunga mu buryo bufatika bw'amafaranga uyu mutwe wa FDLR, ariko kandi abifashijwemo na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero mu by'ukuri agomba kuganira n'izi ngabo z'u Rwanda, akazigezaho uko umutekano uhagaze imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bituranye n'u Rwanda, kugira ngo rero mu by'ukuri nabo babe informe cyangwa se bamenye uko ibintu biba byifashe muri rusange. Reka duhindure ingingo tuve kuri inkuru gatoya, mbabwire ko ku itariki ya 4 z'uko kwezi kwa 12 Washington DC uraza kuba ari umunsi w'amateka, umunsi ukomeye cyane, aho Perezida Kagame araza guhura na Perezida Felix Tshisekedi nyuma y'igihe kitari gito badahura ngo bicare ku meza biganiro, baganire, banarebere hamwe uko bakemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ni amakimbirane amaze igihe kitari gito. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibirego u Rwanda rutahwemye guhakana. U Rwanda rushinja leta ya Kongo ko yifatanya na FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, umutwe kandi ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba, ndetse byamaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye kugeza amagingo angaya. Hanyuma rero muri ibi biganiro bimaze iminsi binaba bihuza ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner wa RDC ndetse na Ministre Ambassadeur Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, bagiye baganira ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko bemeranya ko bagomba kubanza gusenya burundu umutwe wa FDLR. Hanyuma bamara gusenya umutwe wa FDLR hakaza kubaho u Rwanda ko ruvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Leta ya Kongo yagiye igenda bigura intege ivuga ko u Rwanda rwari rukwiye kubanza kuvana ingabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko u Rwanda ni kenshi rwagiye rusobanura ko nta ngabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo yagiye ishinja kenshi u Rwanda ko ruri muri Kongo kubera amabuye y'agaciro. U Rwanda ruvuga yuko narwo ni igihugu gifite amabuye y'agaciro ndetse binagaragazwa n'umusaruro wohereza ku soko mpuzamahanga muri rusange. Andi makuru rero agezweho aka kanya navuga ngo ni nka breaking news. Ibyo ni ibiganiro byahuzaga u Rwanda na Kongo, ariko nta kindi gihugu cyari kibirimo. Igihugu cyari cyabisabye cyane bigarutseho mu minsi yashize, kivuga ko cyakwifuje ko cyakabaye umuhuza muri ibi biganiro Washington DC hagati y'u Rwanda na RDC. Ni igihugu cy'u Burundi, n'amagambo yagarutseho na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi, ariko byari icyifuzo cyabo. Ariko gusa icyo nakubwira cyo nuko ubu ngubu bimaze kwemezwa ko Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community, Dr. William Samoei Ruto, ari mu bazitabira umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro ya nyuma ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko uyu muhango ugomba guhuza Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa RDC uzaba tariki ya 4 Ukuboza 2025. Ayo makuru yatangajwe nyuma yaho tariki ya 27 Ugushyingo Perezida Kagame abwiye abanyamakuru ko umuhango wo gusinya amasezerano wateganyijwe mu ntangiriro zo Ukuboza, kandi ko yiteguye kujya i Washington ubwo yari mu ruzinduko muri Serbia ku 28 Ugushyingo. Felix Tshisekedi yabwiye abanyekongo baba muri iki gihugu ko azajya i Washington nk'uko byatangajwe, ariko ko nta bufatanye buzabaho mu rwego rw'ubukungu mu gihe ibibazo by'umutekano bitari byakemuka. U Rwanda narwo rwagaragaje ko amasezerano y'amahoro agomba rero kujyana n'ibikorwa bifatika byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze imyaka myinshi cyane uhungabanya umutekano w'akarere. Iki kinyamakuru Africa Intelligence kibanda cyane ku nkuru zo ku mugabane wa Afurika cyasobanuye ko Bwana Ruto azaba ari Washington nk'umuhamya w'aya masezerano, kandi ko azaherekezwa na Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati aho ngaho zateguje ko umuhango wo gusinya aya masezerano uzitabirwa n'abantu benshi barimo abahagarariye ibihugu byo mu karere Qatar, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se African Union kugeza magingo aya ngaya. Ngiyo rero ni inkuru nayo ikomeje kugenda igarukaho ko Kenya nayo yamaze kwinjira muri biganiro binyuze kuri perezida wayo Samoei Ruto, akaba rero na perezida w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community kugeza magingo aya ngaya. Hagati aho ngaho kandi perezida Felix Tshisekedi yamaze kwemera ko rwose nta kabuza nta n'impamvu n'imwe yatuma atitabira uyu muhango, ati rwose ngomba guhurira na perezida Kagame Washington DC mu cyumweru gitaha. Ibi rero yemeye ko guhurira na perezida Paul Kagame Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gitaha. Leta ya Amerika imaze igihe igerageza guhuriza abakuru b'ibihugu i Washington DC kugira ngo basinye amasezerano ya nyuma aherekeza amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki 27 Kamena 2025. byari byarateganywe ko perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bagomba guhurira Washington DC tariki 23 Ukwakira, ariko ntibyashobotse kuko intumwa za RDC zanze gushyira umukono ku mushinga amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, ubwo u Rwanda na RDC byemeranyaga rero kuri uyu mushinga bikanawushyiraho umukono tariki ya 7 Ugushyingo. Icyizere cy'uko abakuru b'ibihugu bombi bagomba guhurira i Washington vuba cyakomeje kugenda cyiyongera. Gahunda yimuriwe ku itariki ya 13 Ugushyingo, ariko nabwo isubikwa ku munota wa nyuma kubera impamvu zitamenyekanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda yasobanuye ko perezida Kagame na Tshisekedi bari bemeye guhura. Mu kiganiro perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru tariki 27 Ugushyingo yemeye ko yiteguye kujya Washington DC kuganira, kwemeranya cyangwa se gusinya, kuko u Rwanda ruhora rwiteguye gukora ibyo rusabwa kugira ngo amahoro aboneke ku Rwanda n'abaturanyi barwo. Ati nababwira ko ibijyanye no gukererwa ibyo bitaduturukaho, ati bidaturuka ku Rwanda cyangwa ngo rugire aho ruhurira nabyo, ndagira ngo bihamye, ati byaba ku wundi twebwe turategereje, ati bari kuvuga ngo byashoboka mu ntangiriro zo kubuza, ntabwo nzi niba ejo umuntu atazavuga ati oya sinzajya Washington DC kubera ko mu ijoro yaryakeye yabirose cyangwa se yagiriwe inama n'umuvugabutumwa kubikora ko ari igitekerezo kibi akavuga ati singomba kujyayo. Perezida Kagame rero yabwiye abanyamakuru ko mu gihe Felix Tshisekedi yakongera guhindura gahunda nka mbere ntacyo yabikoraho, ariko ko yizeye ko muhuza afite ubushake bwo gutuma haterwa intambwe nziza yo kubahuza bombi Kagame na Faci. Ati rero tuzategerezanya icyizere, si uruzinduko rwa Washington DC gusa, ahubwo ni ugutera intambwe iziganisha ku kugera ku bwumvikane bwadufasha gutangira urugendo ruzazana amahoro mu karere kacu ndetse no mu bihugu byacu. Kwa 27 Ugushyingo ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri ku gitutu na Amerika azajya guhura n'itsinda rya Donald Trump tariki ya 5 Ukuboza asinye amasezerano y'amahoro na mugenzi we u Rwanda Paul Kagame. Amerika igaragaza ko amasezerano ya nyuma y'u Rwanda na RDC azafasha akarere k'ibiyaga bigari kugira amahoro n'iterambere rirambye binyuze mu bufatanye mu rwego rw'ubukungu. Byitezwe ko mu rwego rwo kuyubahiriza u Rwanda na RDC bizifatanya mu guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3, guteza imbere ubucuruzi n'urwego rw'ubuzima no kurinda parike. Ariko ibi byose bizahurirwa inzira no gushyira mu bikorwa ingamba zo ku rwego rw'umutekano zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe agaragaza ko ingabo za RDC zigiha FDLR ubufasha bikanakorana aho kuyisenya. Yasobanuye ko gusenya uyu mutwe bizaharurira u Rwanda inzira yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko ko nibidakorwa umutekano w'akarere rwose uzakomeza guhungabana, kuko iyi FDLR yagiye ihungabanya kenshi umutekano w'akarere muri rusange. Mbere yuko twerekeza mu gihugu cya Ukraine, reka mabwire ko perezida Kagame yavuze ko u Rwanda nta ruhare rufite mu bibazo byinshi biri mu mubano warwo n'u Burundi, ashimangira ko u Burundi aribwo bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yo ku butaka. U Burundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda muri Mutarama mu kwezi kwa 2024 burushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Iki kirego rwagiteye utwatsi rugaragaza ko ari uburyo bwo kwihunza inshingano zo gukemura amakimbirane ari imbere mu gihugu. Kuva icyo gihe rero hagiye habaho ibiganiro byo kubyutsa umubano, ariko bikarangira rero nta musaruro bitanze. Mu kiganiro perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru kwa 27 Ugushyingo 2025 yabajijwe aho umubano w'ibihugu byombi uhagaze uyu munsi.
nyuma y'uko hashize iminsi mike hari impunzi z'abarundi zari mu Rwanda zitashye ndetse abasirikare b'abarundi bakitabira inama iherutse guhuriza i Kigali abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka. Perezida Kagame yavuze ko nta kirahinduka mu mubano w'ibihugu byombi kuko imipaka igifunze. Ati imipaka yo iracyameze nk'uko yari imeze, ariko twebwe na mbere ya hose no gufungwa kw'iyo mipaka nta ruhare u Rwanda rufitemo na ruto. Abarundi nibo bahisemo rero gufunga imipaka, turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga. Yakomeje avuga ko nubwo bimeze gutyo abaturage b'ibihugu byombi bashobora kugenderana ndetse ko hari igihe hajya habaho ibiganiro byo kuzahura umubano. Ati hari abava i Burundi bakaza hano, hari abo njya numva bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwandair sinzi niba ikijyayo, ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibingibi birushijeho kuba byiza. Abantu baravugana, twebwe nta na rimwe twigeze dushaka kugira abaturanyi tutabimeranye neza, ariko nyine bijya biba. Ati biraba n'ubu rwose birahari, atariko muzakurikirane neza, ntawe byigeze rero bidukururaho biduturukaho. Ati na rimwe, niyo mpamvu rero kugenda no kugaruka twe abantu aho bashakiye baraza, aho bashakiye baragenda. Perezida Kagame yavuze ko kugeza ubu umubano w'u Rwanda n'u Burundi nta kintu gishya kindi. Ku bijyanye n'impunzi ziherutse gutaha, Perezida Kagame yavuze ko zibifitiye uburenganzira mu gihe cyose zabyifuza. Ku wa 25 Ugushyingo 2025 impunzi z'abarundi 115 ziganjemo izabaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe kuva 2015 zatashye zinyuze ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera. Icyemezo cy'urundi cyo gufunga imipaka cyaje nyuma y'amarenga Perezida Ndayishimiye yari yaciye mu ijambo risoza umwaka 2023 ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Ibirego u Rwanda rwatewe utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite, dore ko n'ibice Red Tabara rero yanyuzemo iterura u Burundi nta bihuriye n'u Rwanda. Nyuma yo gufunga umupaka, Ndayishimiye kandi yagiye agaragara mu mvugo zitandukanye zishinja u Rwanda ko rushaka gutera igihugu cyabo, nyamara rukabihakana rugaragaza ko nta shingiro rwose bifite nk'uko byagiye bigarukwaho kenshi cyane. Reka rero duce mu gihugu cya Ukraine. Muri Ukraine turebe amakuru akomeje kugenda havugwa. Muri Ukraine rwose hari ikintu umuntu yakwita ko ni nk'umukwabu ku bagiye bakekwaho ibyaha bya ruswa. Uwitwa Andriy Yermak wari usanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Ukraine yeguye ku mwanya we kubera ibyaha bya ruswa rero akurikiranyweho. Ibi byatangajwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma y'aho urwego rushinzwe kurwanya ruswa NABU rukoze igenzura ku mikoreshereze y'amafaranga mu bakozi b'ibiro bye. Andriy Yermak yari amaze iminsi ari gukorwaho iperereza n'uru rwego rwa NABU kubera ibyaha bya ruswa. Ntabwo rero ari uyu mugabo gusa ukurikiranywe muri iki kirego, kubera ko hari abandi 8 nabo batangiye gukurikiranwa kubera ibi birego bya ruswa, bari harimo rero n'abahoze ari inshuti za hafi za perezida Volodymyr Zelensky. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Zelensky ryagaragaza ko hari abandi bakozi bo mu biro bya perezida batanze amabaruwa yo kwigura ku mirimo yabo. Ati hari abandi bantu bakora mu biro bya perezida bamaze gutanga ibaruwa zo kwegura ku kazi, kandi ndashimira Andriy ku ruhare yagiye agira mu masezerano atandukanye igihugu cyagiye kijyamo. Yakomeje avuga ko impamvu nyamukuru yahisemo kuyishyira hanze ari ukugira ngo rero yamagane ibihuha bya bimaze iminsi aho ari mu gihugu cya Ukraine. Hanyuma mu butabera, reka tugaruke kuri iyi nkuru duce muri South Africa. Mu butabera ariko biri kubirana n'igihugu cy'u Rwanda, babwire ko urwego rushinzwe iperereza muri Afurika y'Epfo rwagaragaje ko amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yashatse kwica Fulgence Kayishema ukekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ari binyoma. Kayishema yabaye umugenzacyaha muri komine Kivumo muri prefecture ya Kibuye mu gihe cya jenoside, ashinjwa uruhare mu rupfu rw'abatutsi barenga 2000 biciwe muri Kiliziya Nyange. Tariki ya 24 Gicurasi 2023 yafatiwe umujyi wa Paarl mu ntara ya Western Cape hashingiwe ku bufatanye bw'inzego zirimo ubushinjacyaha bw'umuryango w'abibumbye na leta ya Afurika y'Epfo. Arafungwa. Tariki ya 10 Nzeri 2024 yamenyesheje leta ya Afurika y'Epfo ko afite amakuru yizewe ko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo kumwica muri gereza afungiwemo, asaba ko yakwimurirwa mu yindi agahindurirwa izina na nimero imuranga. Ibi rero yabishingiye ku kuba mu mpera za Kanama 2024 ngo hari umuntu watanze amakuru ko hari abashaka kumwica, byatumye leta ya Afurika y'Epfo rero ifata ingamba zo kumucungira umutekano birushijeho aho afungiwe. Amagambo ya Fulgence Kayishema yatumye umuyobozi wungirije w'ubushinjacyaha muri Western Cape
witwa Tommy Aaron Bunguzana asaba ubuyobozi ushinzwe iperereza muri ntara Brigadier General Timothy Moyana kwakorwa iperereza kugira ngo rero ukuri kumenyekane. Ishami rishinzwe iperereza ku byaha bya jenoside byakozwe ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko bishoboka cyane ko leta y'u Rwanda nta mugambi ifite wo kwica Fulgence Kayishema. Ku 28 Ugushyingo 2025 uwitwa Bunguzana yamenyesheje urwego rwa Loni rushinzwe imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha RMCT ko ubusesenguzi bwimbitse bwakozwe bwashimangiye ko leta y'u Rwanda ntayo ihuriye n'ibyo Kayishema yavuze. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko uwatanze amakuru y'uko ari umugambi wo kwica Kayishema atari uwo kwizerwa kandi ko afite impamvu zibwite zatumye ashaka kuyobya ubutabera. Hashingiwe kuri iyi mpamvu rero umushinjacyaha yasobanuye ko hafashwe icyemezo cy'uko Kayishema akomeza gufungirwa muri gereza arimo nk'abandi nta guhindurirwa amazina cyangwa se nimero iranga umufungwa. Kayishema yakoze ibishoboka kugira ngo atoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda, agaragaza ko atizeye umutekano we mu gihe yaba ari i Kigali, byageze aho asaba Afurika y'Epfo rero kumuha ubuhungiro. Ubushinjacyaha bwa RMCT bwamaze igihe kinini cyane busaba ko Kayishema yohereza muri uru rwego kugira ngo rero narwo rumwohereze mu Rwanda aburanishwe, ariko uwo mwanzuro ni wari washyirwa mu bikorwa kugeza magingo angaya. Reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha.